Sarikaka mapulong pingan, anini rumiat o pafirungan pi syungatan katerehai no mita. Malatsay kita amita ong tukawas, nanay mapalamet no kawas ko paro no roma no mita. 今天是新年新春的家庭感恩礼拜，我们的家庭一同敬拜上帝，愿主祝福我们的家人。Sadapang ko lehai no mita. 西南路灯一大古法路做米木豆给大，我们一起来默祷。Malasay kita mi pahmek tu tabang, lumalio kita tini i 40 iraku pitu， 我们一同来赞美，我们唱诗第47首。第二人大祭Yes， 第二人大祭Yes， 大祭一者kita。第二人大祭Yes， 第二人大祭Yes， tapakaloit kita， 在感恩民sualan ko ijer atau sitla itnira， 第二人大tapang祭Yes， 大祭ijer kita。第二人大祭Yes， 第二人大祭Yes， 大祭一者kita。第二人大祭Yes， 第二人大祭Yes， tapakaloit kita， 在感恩民sualan ko ijer atau sitla itnira， 第二人大tapang祭Yes， 大祭一者kita。Tolong kita， 我们同心来祷告。Silay wama niam i kakarayan. Daramikan siya kami to bitlipot numiso rakat nunyam to rumiami al. Itini i matalifay to amihsaan. Maritemoh nunyam kangaayan katatiihan karurayan ahlemak. Niga anu masamaan ko orip nunyam i matinako to nunyam nikararil numiso mitlipot i tamyanan. Obikapod numiso itamyanan saka ciri hatlay kami wama. Mikansya kami to siniatla numiso itamyanan. Yo miripa kami to falohai amyatsaan. Miritemoh kami to nini kaatsangan, kalipahakan, pafirungan, rumiat. Minukay ko misyakayay sarikaka. Malatsay masa opo kami opurong no paro no rumah. Mamaaw pa kanito nini ataong mi pasakat kami to kansya. No falutsa no niam itiswanan nahani utayar urip no wawawawa suna paru no roma no niam itini i roma apalai kisoko mitiputay kisoko mi patsafayay usaka nga ay no urip nang ra sakat sa ay kacimaan sang ra amatumes kuri hatlay anini yo malatsay masaupo kami itiso ikayaw no miso mi patsakat kami to kansya nanay obilayap niam to na suanu fangcay sutal Fahatan numiso ko falutsa nunyam. Tasolin pakalayat kami ito taram nay limoot numiso. Sa kachiitser, sa katanagtag no BTR nunyam, ato sa kalemes no paro no roma nunyam wama. Mikansya kami. 爱我们的主，我们谢谢你，回顾过去的一年，你与我们同在。无论我们遭遇喜乐或患难的事情，让我们因为主你的看顾而充满平安。今天。我们要借着这样一个新春的家庭礼拜，一同献上赞美与感谢。我们感谢你带领我们旅外的弟兄姐妹，他们的脚程
平安回到我们当中，与我们在乡下的家人一同相聚。我们也谢谢你带领他们，保守他们在外地的生活都一切平安。我们这个时刻用这样的新春家庭礼拜来献上感恩在你的面前，愿你的话语成我们的帮助，成为我们的力量，祝福我们的家庭。我们献上感谢。Pagani dalam maknai ngangan utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Malat sai kita misa osi tu suanu kawas itini fang jarai jutlat. O sasa osi en nomita anini rumiat itini ulit siwa polo atsifang sepat safau 5 safau atusir atau 7 safau atusir. 我们今天所要读的经文在诗篇第90篇第14节、15节以及17节。Pamataan da amin neng sa osian numako sarikaka. Suasa itini放在jutal. Nana ito lafak-lafak parihakatan kami tuya sa ay kafalis ulah iso. Da matumes no lipahak ko orip niyam. Unipahlasan iso kami to pinapi na amyahtsaan nanay hanan iso kami palipahak to pinapi na amyahtsaan. Tabang kawas niyam, nanay palamatan iso kami. Nanay sangayan iso ko tayar niyam amin. Nanay palahsian iso ko ni tayalan niyam amin. Liawan nako sanukaping amis sa osi. 现代中文译本这样说：每日清晨，求你使我们饱享你的慈爱，使我们一生充满欢欣喜乐。你使我们遭受多少年日的苦难，求你也使我们享受多少年日的喜乐。主我们的上帝啊，求你赐福给我们，求你使我们一切的工作顺利，求你使我们所做的一切成功。以上。O patusukan, o lalayapan numita anini rumiat. Matumes no lipahak ko orip. Matumes no lipahak ko orip. 一生充满欢欣喜乐，这是我们今天一起要领受的主题。Anini rumiat, unini lehai numita. O pafilungan bisyungatan katerehai no luma no paitemek numita. 今天这是我们家庭各自的新春的家庭感恩礼拜。Sarigaka mapulong kita omit oray to kawas kita omisa Kristo ay militamo nini pafirungan bisyungatan rumiat i. Sa ay ka o kasaupuan aja no paro no ruma kaatsangan kalipahakan rumiat kunini. Malatsay kita ami patsakat to taong uporong no paru loruma. Ami taong to kawas, ami kansya to bilipo no kawas ato ikatalamaan no mikumi ningla mi paitsel pafri tanan. Pakanin din ka latsay ko follow jo no mita uporong no paru loruma. Ami taong to kawas i ami haratan kita to ya talamanay ulah no kawas i titaanan. 对我们基督徒而言，农历春节不只是我们家人相聚团圆的时刻，我们也借着这样一个团聚的日子，一同来敬拜上帝。我们感谢上帝的恩典，感谢上帝的保守。我们也借着这样的一个礼拜，来纪念上帝所赐给我们的慈爱。Bahkan itu na suanu fang在主那里，都是ako比把一寸努马ko一地tanan nanay soalin matusway dini fang在主那，matumes ko lipahak no kawas idini urip nomita。从今天的经文里面，我们要思考两个主题。Sakat在sarikaka, anu kang ayan to, anu idini katatihan to no urip i, mararit ulah no kawas ami kapot i titaanan。首先，我们要思考的是，无论我们的生活在困苦或者喜乐当中，常常有上主的爱与我们相伴。Ano'y kangayan to, ano'y katatiihan to no urip i, mararit ko ulah no kawas, mi kapot ititaanan. Mi upinangan no mi tao tamtaw, mi ditemo to falohay amyatsaan sarikaka. Nanay,
Soalin o masafalohai kuninia mihsaan sa ikachimaan to ko orib o matumusai kurihalai saan ko pinanay nomita。对于一般人而言，在迎接新年的时刻，我们都会期待这是一个崭新的一年，让我们真的是在新的一年当中有平安，生命能够安享。你看你拉萨利嘎嘎嘛不弄，麻烦那给他。ila ay atsa ko kangayan kalipahakan at tukian urip ila ay ko karurayan kapatasan katatihan tatukian itini rakat no urip no mitato rumi amiar。然而我们也知道，在我们每一天的生活当中，总会有顺利或者是困难的时刻。urasaka kita o mito oray kita o Kristian misi ayaw to urip no tirengi。anu ikangayan to no urip, anu ikarurayan to no urip i, pagkasoolin kita, umikabutay ko kawas i titaanan. Saka, jirihatay kita ami ayaw to urip no tireng to rumi amiar。然而，对于基督徒而言，无论是处在顺境或是在逆境当中，我们都确信上主与我们同在。这样的确信，让我们能够安然的、平安的去度过我们每一天的生活。Sarikaka mapulong, militamo kita tunini pafirungan rumiat bisyungatan rumiat i. Utsay to mi liao ami palal to falujo nomita. Kararir ami harateng, ami kinin to satipot no kawas. Akatawalan ita sarikaka, leng mitier to tabang ta jiri hatlay ko urip nomita。新年的团聚，新年的时刻，都是在提醒我们要常常纪念上帝的恩典，看他的看顾与保守。信靠上帝，唯有信靠主，我们的生命才有平安。但ini isakatusa o haratengan nomita sarikaka, anu umaan toko nitemakan nomita, kao matatulungay tini falucuan nu kawas da mapalemer ko urip ita。第二个我们要思考的是，我们要在凡事上合上帝的心意，我们要过一个蒙上帝祝福的生活。Anu umaan to ko nitemakan no mitai, katatulungan itini na falucuan no kawas da mapalemer ko urip ita sarikaka。Mafana to kita omito uray, o kalau temak no mita o Kristian i kao matatulungay itini sifana no fang zalay aculan。对于我们基督徒而言，我们的所言所行，就是要遵行圣经里面的教导。Urasaka tuna falohai mihsaan tuna pafirungan rumiat i paitseren ita kutireng ita sarikaka. Kao mitaongay, kao mitieray to kawas, kao masasi ula-ulahai ku lemak numita。Ta soalin mala matatulungay tini i falucuan nu kawas mituuray kita。At sa ipilias ko tulalan no kawas ko urip no mita。所以在我们迎接新年的时刻，我们也要祈勉我们自己，在凡事上过着一种敬神爱人的生活，让我们能够不偏离上帝的真道，让我们成为一个合上帝心意的基督徒。Ormasa to sarikaka mapulong, mitier kita to kawas, mitlemak to maamaan, atau matatulungay tini falucuan no kawas ku kalu lemak no mitai, unini ukarahkeran no kawas at lemak kunini. Zai katsa, pakatinako kita to sapat lama an kakalufah no mikumi no kawas, osaka maru iche no mitas sarikaka。另外，我们也要靠着凡事合上帝的心意，靠着上帝所赐的恩典，让我们经历到上帝的帮助，因为合主心意的生命是蒙上帝所喜悦的。凡是信靠上帝，主必带领我们的生活；凡是信靠上帝，主必赐给我们力量。Sarikaka mapulong, makani tu na suanu fang zai jutla mi harateng kita. Nanay marari ku kawas ami lama, ami paichel ititanan. Tasolin mala nga ayay awa zai ku urip ku kalut lemak numita. Atu pakani nga ayay away numita i, saka nga ayaw saka lumelaw no alumanay atamlaw。求上帝也帮助我们，
让我们的言行举止成为美好的见证，也让我们的生活成为别人的祝福。阿尼尼米利奥多阿鲁穆瓦古尼尼阿卡达拉万阿利凤，伊蒂尼卡ayaw no la lifong i matinako no mita soolin tatla mimingay tatla limaay sa safaay ko urip no mita utamtlaw itini ka ayaw no katalawan a atata。如今疫情又再次兴起，又再次严峻，也让我们再次体会到人类生命的脆弱。Sari kakak mapurong nanay mitier kita tu kawas i在katleng o saka hinum aja,在katleng o saka ngaay aja ku falu cho ita itini i katalawan a lifong. Nanay mitier kita tu kawas i soolin malu sapatlama no orib no mita ami safalo hitanan ami paicher i titaanan。期盼基督信仰不只是让我们在疫情严重的时刻成为一种心灵的寄托，成为心灵的依靠而已。希望这一份信仰能够帮助我们，成为我们日常生活中的帮助，让我们重新得力。Tadi icer kita ami falah tu ya katelangai tati ihai apinangan. Atau icer kita ami falis tu lemak nu tireng amalafang calai. 让我们能够有力量去退去、改变、舍弃我们过去就有不好的生活，也让我们能够有动力积极的改变我们自己。Urumasa to sarika kama purong nanay tamaan no kawas kita. Tachiri hatay ko urip numita matumas ko lipahak urip numita i masama manay atlemak。也求主帮助我们，让我们在各样的生活处境当中，无论遭遇到什么样的事情，都满有主的平安，也有主的喜乐。Nanay mapalamat no kawas kita, mapalamat no kawas ko paro no roma numita。愿主赐福我们，也祝福我们的家庭。Mi tolong kita， 我们一起来祷告。Matumasay ko ulah wamaniam i kakarayan. Miriaw kami ami pasakat tu kansya i kaayaw no miso. Ano sa ikiso ko mitiputa ito urip no niam i. So aka tinako no niam to nika ciri hatlay no urip, nika katlufah no mikumi sa kangaay no urip no niam. Miriaw kami misapuna tu falutso itini kaayaw no miso. Nanay matuswa itini ifang zay sulal anini. Misaicer kami ami tier itiswanan. Tapakatinako kami to sini ata no miso, nika tahlamaan no ulah no miso, nika katlufah no mikumi no miso abalu icer no niam. Ano i masama manay at lemak i ci icer kami, ciri hatay kami, matumas ko lipahak no urip no niam. Mikansya kami to sini ata no miso. Nanay mararil ami tlama itamianan, ta masafalo ko singko niam wama。爱我们的主，我们谢谢你。当我们面对我们日常的生活的时候，愿你的话语再次提醒我们，要坚定信心来信靠你，使我们一生都满有你的欢心跟喜乐。愿你帮助我们，使我们迎接我们每一天的生活的时候，主你成为我们的力量，在你的恩典当中，我们充满平安，充满喜乐，满有能力来迎接每一天的生活。我们献上感谢。Pagani itatamanay ang anganutapang si Yes Kristo amitolon. Amen. Lolo sarika ka mapulong, tuna tatukian o sa kapulungan numita amitolon. Tusa ko tatulunan numita atlemak. 这个时候是我们一起同声祷告的时刻。我们要祷告两件事情。Sakat sa tatulunan numita sarika ka. Tulunan numita ko katsay paru noruma numita. Nanay mapalamat no kawas o orip no palo loroma no mita. Sa katusa o tatulunan no mita sarikaka. Tulunan no mita o orip no tireng. Nanay paluatan no kawas ko falutso no mita. O saka sungila au no mita salutso lao no mita miti i 井然。我们为着我们家庭的每一个人来祷告，求上帝祝福我们每一个家人的生活。第二个，我们所要祷告的是，我们为自己的生命来祷告。愿神赐给我们渴慕的心，在信仰这一条道路上尽心、全心、忠心的信靠他。愿主保守我们。Sakapulong kita mitolon， 我们一起来祷告。mitolon kita。Wamaniam ikakarayan dalam ikansya kami. Papaferin umiso kami ito na kang ayan tatukian itini ipafirungan rumiat
alat say ko paro no ruma nunyam ikayaw no miso ami patsakat tu taong ado pakani to nini ale hai masasi tolon masasi lama kami patululan nunyam itiswanan o kate no niam wama au patululan numa ko itiswanan o paro no ruma no katsatsay as sarikaka nunyam nanay mapalamer no miso ko paro no ruma nunyam katsatsay a sarikaka nunyam wama nanay itini ilaluma no sini ata no miso matumas ko di hatay urip nangda matumas no sini ata no miso usaka chichel tanatag urip nangda mama niam ikakarayan paturulan niam itiswanan ko urip no wawawawa suna-suna no niam nakani itini ruma apala ko urip nangda itira sang matayar itira sang mitirit mitsulari Oma au nanay itira kisomit lipot do paro no ruma no niam ano ito ato ko aron ng rai ubitiar no niam itiswanan palatsayan no miso ko falutso no porong no kate no niam wama Oma au paturulan niam itiswanan urip no niam nanay mararit itini ilaluma no niam kufang say alingo ami palal to falutso no niam ta ano masamaan ko urip itini kangaayan to itini karurayan to ang palal at sa ko falutso no niam amafana mi saitsur mitier itiswanan ta matuswan fang say sural anini matumas no lipahak no miso ko urip no niam to rumi ami na mapalamas no miso kami wama mikansya kami to sini ata no miso nanay malipot no miso ko katsatsay sarikaka no niam mapalamas no miso ko paro no rumah niam mikansya kami wama matumasay ko ulah waman niam kakarayan miriao kami amikansya to sini ata no miso nani kiso ko mitiputay itamyanan sa katsiri hatay kami kiso ko mipaitsuray itamyanan sa katanagtag urip no niam kiso mi palalanay to rakatan no niam saka sa ay katsimaan kami tanga sa anini mga ay amalatsay ama sa upo ko paro no roma no niam omaaw pakanito ni alehay midiaw kami mi harateng to sini ata at ulah no miso ato mirungots asa kami nanay matumas ko ulah no miso itini paro no roma no niam nanay matumas ko di hatay no miso itini kate no niam ano ito ato ko aron no wawawawa no niam nanay say pitulas kiso amit lipot zangnanan mikansya kami wama爱我们的主我们谢谢你因着你的看顾使我们每一天经历你所赐的平安你的带领让我们能够在主你的面前奔走信仰的道路蒙上帝的恩典跟祝福主要在这样的一个新春家庭礼拜里面我们再次为我们自己的家庭来祷告为我们的家人来仰望求你祝福我们的家人有平安的生活求你保守我们每一个人对你有渴慕的心尽心尽力来信靠你主啊在这样的一个新年的假期之后我们的家人要回到自己工作的地方读书的地方虽然我们的家庭我们的家人并没有住在一起但求主你与我们同在因着信靠你你让我们的家人同心合一祝福我们的家庭献上感谢Baka ni dalam anay ang nganutabang Ji Yes Kristo mitolon Amen Lulu sari kaka mapulong mi patsakat kita tu kingking mi patu aya kita Lumateo kita itini siwa pulo iraku zizai 我们接着要奉献我们唱诗91首感谢恩基耶稣，欧玛欧拉盖。感谢恩基耶稣，欧西拉伊代。马路萨kita kuwanan Gono kawas atafong Amakanumako Tapang Ciyes 感谢恩基耶稣欧玛欧拉开感谢恩基耶稣
O sila itay, malosakit akuanan, gono kawas aslafong, makanomako, tapang Yes. Amen. Sarikaka mapulong tuto paharakan numita o lehai numita. Malatsai kita lumatio itini i siwa pulo iraku 6。我们结束我们的礼拜，我们一起来唱诗96首。Malam lai kita taong jiwa maan Emekando mateu kan siya engko ama Malam lai kita taong jiwa maan Nanay mararit kita, kabutan no tabang. Haleluya, malamatay kita. Haleluya,在kita milayap to sa pakalamar no tapang， 我们一起领受上帝的祝福。Nanay, mararir ay tamanan ko sa pakalamar no tapang si Yes Kristo. Ato talamanay ulah no wama akawas. Ato nibikapot no fang talay atingo i tamanan amamin. Anini tayo laod. Amen. 我们一起来默祷，mi mokto kita。Dahil ni ko lehay namita, nanay mapalamat no kawas, ko porong no palo dodoma namita。我们的礼拜到这边结束，愿上帝祝福我们的家庭平安。